Sulaiman Kirungi omuduumizi wa polisi ya Hamizi yahamya ko omuhigo gw'okuronda emitumbi y'abantu abagwire omu mugyera gwa Nguse guhwire kandi kubatungira emirambwe 10 yonka. Kirungi nagira ngu bakoriise obukugu bw'amaani okuronda emitumbi egi kandi ngu abahonokireho babiri bahika 17 okuruga hari 8 ababiri bagambirwa mu kutandika. Enamba ebaire tutali shuwa nayo baitu at least amahoro amalungi tukutunga nti bantu bainga bali mu kibira ababaire mu lyato lino baitu bairuka bagenda mu kibira ati hali twatandikire tukantumanya survivors bali 8 batatwikiza abantu 17 abamanyirwa abarozerweho abataferire maize so tuinagumya nti abantu baingi abandi bali mu maizi bakarugamu maizi bagenda aheru. Kirungi nagira ngo baza kugumizamo kucyondoza kureba ko baratunje ndijo mitumbi y'abantu ekiburiza misho nti abali maizi tujja kubatunga oba tujja kubatoza ona hali bali trolenti abantu tumanya hali bali nka abantu barabali bomezi oba abalaba bagwira maizi nabo tugumya tujja kubazora. Twine omuntu omwe otakarebiwe ow'abantu babo beisha kutugambira ku bakwenda omuntu wabo so tukiruhaha operation tusikahwire so we have a feeling that aho bakuza kuhereza maybe by tomorrow ntiza kuba twagize ekishane oba kubantu bagumizamo nari nibarekeraho. Abaferirwa abantu babo basimire polisi habwo kugezaho okuronda emitumbi. Batukubira bukubira simu fe tuli be mukono ti muganda wange agudde mu mugga abamutwala abadde akolera eno ng'akoleyo mu kibira so n'okutuusa kati sinaba muzuula era gwe tukyanoonya wiiki namba etunaba mulaba bamuyita Yokaana Mukasa era yava mukono bawange yavaayo mu gwokubiri amaze emyezi 4 yava kitundu yava mukono era kugamba akola ki eno akola mulimu ki noonya omwana wange Mukasa Yokaana ali kubamu kubagwa mu mazzi naye y'omulambo gwe tegunnaba kuzuuka naye twebaza poliisi ekoze ekisoboka n'olwaleero ekyakikola okulaba nga Yokaana azuuka tukkiririza wamu Katonda nga bwali omulamu kyajja kutuyamba naffe waffe tumufune. Enganzi y'ihanga Robina Nabanja esande hwiro buyabira resero kusasira kwa President Yoweri Kaguta Museveni akaragira bona bari mu kibira eki okurugayo ninga bakwatwe. Nabali mu kibira mbagambe ngo bajja kusibwa. I direct police to handle those people. Abali mu kibira gendo bayeyo and arrest them. Tukenda ndaine tuli mukuganya tukwenda kuongera kuferwa abantu 30 kumara gafa enkola ya kifa mukoiko tekikwikirizibwa mu Uganda hano. Polisi kwebire nehendera omuhigo ogu hariho abantu abakwasirwe n'amaato 3 bari kwambuka omugero ogu biina amakara. Gasha kwa Thomas tumwebaze.